Aye. Kunjani? Mfukeni kunjani? Ngifukile. Mtende uriso lokudakweni. Sinifana ngitaka ispeed. Atla uri ungena mtende ungesejamuka. Vulavula na yena bote mfuna yini? Minipfuni na mina la ta advertiser. Yeah, hi la swo sweswo. Oh, sorry. Sorry, se ni teka ntirho wa n'we DJ. Yeah. Eku mina ni artist ya leyi ni baku music wa tsonga rap. Se vanhu loko va vula tinghoma ta mina va nga eka YouTube channel ya Alcoh the Composer SA channel. Ni ba tinsimu ta message and then rap hi Xitsonga xidzi. All right, but tinsimu ta n'wina ku na lava va nga ri ku na swo swa ti-YouTube ti nga kumeka online stores or swi kumeka ku eka YouTube? Ya ti kumeka hinkwako ka online store ni ti distributing hinkwako ta kumeka na le ka TikTok ta huma. All right, a mina hlamba or mo yimbelela mitwa ku mi na message ku nga ku ri message wa njhani? Tin'wana ti vulavula hi gender based violence mara hi ndlela ya ku ta hi xitori a ti na nhlamba tinsimu ta Ma nga hi bela rero ra gender based violence. Just 19. Problem ro rap ene loko ku ri xitori ku ha ku mi ta swi twisisa from line yo sungula ri ta la mi yingisela risimu hinkwaro. Hayi so la ku twa talent hi la ku twa ngoma message. Hayi kani layini ntsena swi tikomba ku ya mi ya ma tiva ntirho wa n'wina a hi Hi ta teka JJ la. Okay munhu mi bela. Loko hi hanya la misaveni hlangana swilo swo hlamarisa swin'wana swa kona hlamuseleki a na vhele swa chavisa misava leyi ya wutwa yi talele hi maxangu siku na siku la misaveni ku ripotiwa timhango K tikweni rin'wana ku ri na ntombi leyo xonga mi nga ni nga hetisi mi swi Ni swa ku na jeni loko beki mavoko langa kona. You nailed it. Yeah, usbine but what to this photo ko te wona man before ya ka Jenny speed la. Alcoh the Composer SA. Makun ka but Alcoh ntshama ka Chavani. Okay, before u famba emrepa wa hina a hi ngo va lava ku rhamba va swi endlisa ku yini? Va ti hlanganisa na mina eka tinambara leti landzelaka 081 557 06. Okay, ni kombe ku ti tsala. U nga ti hlayi hi speed ngopfu mrepa wa hina. Mina ti hlayi hi xirhepa, 081 Ntsaleni. 557 9706. 9706. Fantastic. Uni phina ne? Yeah. Yeah, vatakufana. Thank you. Wo twa tombele ya leyi nga tumbela nyana la yi bulana